thlir tu te in zawai kan lalpa su Krista mingin chibai kabuk le achu voina hun tha Pathian in min pele a lawm le ani COVID-19 laka hian lo fi hlim la lo fim khur la ti kha kan sa non le du cheu ani Pathian thu lo ngai thak chun zom ila Isaya bung somnga pathum changli le changa Isaya bung somnga pathum changli le changa ani chong kan na te phurin kan lungai na te po aphur ngeya nimasala ke ni chon lungai na tlak boka Pathian vuaka ti retheya kan ngai sia nimasala ani chu kan bo china te wangin hliamin oma kan kholo na te wangin vuak thitlinin a oma kan thamuan na tura thunun na chu achunga atlata a vuak na volte a ti damin kan omta han chiar de udut duat ka du'a tir ko te thil ti a khan Thlarau thiang lim baptisma an chan tho kha bung som pakhat a khan aron soi ka chiar lo mayanga bung khat changa a khan a soi boka chupo chu ka chiar lo nga soi na lama nakina kan la soi chun zom jok tura ngai ta ila ti chuan koring khomi te ne na tir ko pola le kha thon bung som pahni chang som pathum nei kan chiarange kan za in Juda te emo Greek te emo boy lo emo taksa pum khata turin Thlarau pakhat chawa baptisin kan theu sia Thlarau pakhat chau min intir theu boka Thlarau pakhata baptisin kan theu sia tini ti chuan Petera thon khat na a khan kan hmu a e bung ni chang som ni palina atang khan Isaya zia kami arong kuata sualama te thi to in felna lama kan nun theinan ama nge in thinga khan ataksa kan sualte aphura ama vuak na volte chuan ti damin kan in omta a berambo anga in bo khatuna ero chuan in Thlarau veng tu le ho tu hena chuan in kir le ta khi lalpa na thu kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen I tong trayang olalpa kan Pathian voina hian Bible thu zirtir na dik le zik tuak hriat kan du thina kan hena nang haron impung chuakin min zirtir tuwa lo tangla I thu hi ani na ang taka hrifiat thiam thei turin ngaithla tu te thinlunga pon na ron thokla kan du'a I khongai mal som na kan ron dile ro puina le choi moina ero nang man chang zela hengilal isu mingin kan ron dile che amen voina hian thukhal deuh hlek hansoi katuma Thlarau thiang lim baptisma chungchang le kan soi man chuan taksa damna chungchang a hi hansoi ka du'a Thlarau thiang lim baptisma hi enge ni taksa damna hi enge ni Bible in engtinge min zirtir ti lai hi hansoi ka du ani ti chuan thu katui tam vak lowanga a point a hian ronlu katumanga arei lo thei ang berasoi kadu si a ngun devin kan lo ngai thadon ni achan chu hemi chungchang a hian zirtir na sang le ngai dan sang atam awangin thu in nial thei tak mai ani chu wang chong voinen uluk takin lo ngai thala he Pathian thu dik lo thei lo be chan hian karon seidon ani Thlarau thiang lim baptisma kan te hian ka soita gang khan kan soidan le kan ngai dan le kan pom dan a in chen lo hlom hle maya then kha chuan mal som na thar ani anti a then kha chuan rongbol tura khami a rongbol na tur bi kata na ti chakna adon na tur tan Thlarau thiang lim baptisma a chan thar angai ani ti an omboka mal som voi ni na ani rongbol tura ti chakna tur man ro ani ti te po soidan ani enga po lo ni se khalama kha chu kan ngai dana kha kan ngai dan lo ni se atha ange pom dan ngai dan atam em kara hian Bible hian Thlarau thiang lim baptisma chungchang hi engtin nge alo soive ti lai hi apoi mo lai chu ani apakhat na chuan Thlarau thiang lim baptisma kan ti atong kam bik a phei hi chu thuthung hlui zirtir na lama hian kan hulem lova ma se chumit thupui le chumit tiat anga soi tura om chu Thlarau thiang limina a chen chil le Thlarau thiang limina a lua khat
thil engemaw bik ti tur atana Thlarau thianghlimina Thlarau vina alua kha angate kha an omani hei hi ko hran triak tir atanga kan hriat ani a Thlarau thianghlim baptisma kan ti hi tirko te thil ti khan kachiar talova tirko te thil ti bung khat changa a chuan meile tuya baptis anni tur thu an ron soya nima sela Thlarau thianghlim baptisma kan la chan tur thu po lo soilo kati kha tirko te khan an lo soyani chu mi bung khat changa na a an lo soe chu bung som pakhat chang som panga na le som paruk na a khan aron fam kim ta a Thlarau thianghlim baptisma in changang ti an soi kha kan lo hre chuak ta a ti in an ron soi le a chu mi bung khat changa le bung som panga chang som panga in kara chon thil tam tak atla zepani gep zau ta ko oma Pentecost alar taka chon Pentecost ni alara hun in herdang lamna akhen akha a omani chu milai te chau chun la chuak taila Thlarau thianghlim baptisma an soi akha ko hran triak tira khan atakaron thlengin Thlarau thianghlim an changta ani chu bung som pakhat chang som panga na le som paruk na hian arong kuat chu ale aron soi chu ale achu alo ni ta ani ti chuan ani le adot le a chuan Thlarau thianghlim baptisma hi tu te nge chang ti la ya hi ani heti hian ka soi dona Thlarau thianghlim baptisma hi ring tu zong ten kan chang vek chu Bible zirtir na ani in oi lo chuan Korin thong khat na bung khat chang som pathum a khan Korin thong khat na bung som pathi chang som pathum a khan a soe kan za in Juda emo Greek emo boy lo emo po taksa pum khat om turin Thlarau pakhat chawa baptisin kan om theu aron ti lai as kan vai hin kan om vek chu Thlarau baptis na chuan chu Korin khua ko hran ho hne na lekha athona hian pol hian asoyani chu wan chuan ring tu te Thlarau pakhat baptis ti a hian one spirit ti hi kan thuma salama khan Thlarau thianghlim chungchang kan zirna lam hang ka soi to a one spirit ti hian Thlarau hran dei le Thlarau pakhat ngor soina lam ni lovin pale fapale Thlarau thianghlim unity an inpum khatna a emphasize aron soi warna atan Thlarau pakhat ti tongkam hi kan Bible a hian aron mang ani chu a hran pale adang dai deuh ni to lovin he Thlarau thianghlim tho chuta chon pale fapa an tel ve ziron tar lan na atan Thlarau pakhat ti in aron soi ani chumi a chon baptisma kan chang theu ani ti a hi aron soya chumi thupui deuh tho chon rom bung ruk chang thum le changa a khan pola khan aron soya athi na le atho le na a baptisa in om ve to chuan ti in aron soya chu lal Isu Krista thi na le tho le na a baptisma changa lal Isu Krista lal le chandam tua poma lal Isu Krista zuya lal Isu Krista ka chandam tu ani ti a ring tu te chu Thlarau thianghlim baptisma an chang chu Bible na min zirtir dan ani hemi baptisma chungchang a po hian ka soita kang khan ngai dan le pom dan sang om chu na kina atop kharna tan ron lamman ka tumani chu tampanga chu na kina kan la soyanga chu ti ang chu alo ni ta a ring tu zong ten mi inalal Isu Krista a pian tharna achana mi lal Isu Krista thi na le tho le na baptisa a om che khan mi piang thar ani a Thlarau thianghlim a chin chia ani chu tlan nan ni atan chon Thlarau thianghlim chu ti vui su tlan nan ni chon Thlarau thianghlim a chon chin chi in om kha chu Thlarau thianghlim chin chi na chu baptisma ti tong kam ron mang lo ma sela baptisma tiat ani a om zia chu thung hlui hun lain Israel fa te khan ni riat ni a ser an tan sak an no sen khan ser an tan na chan le a om zi a kha an the thiam lo nima sela an tan na chan a chu Israel chung kwa kha Israel nam than family a khan an tel ve ani ti chin chiana atan ser an tan sak ani chotiang ang che chon ring tu chin chiana atan ring tu le an chung kwa chin chiana atan tui baptisma water baptism kan te poi ko ran ho ten chi sang kal dan sang nei ang kang kal pui chho me chu wang chon mi in lal Isu Krista arena pian tharna achan hian Thlarau thianghlim baptisma achang ani
chu Thlarau thiang hlima chin che in a oma chu che chu Korin thong khat bung som pani chang som pathumina aron soi Thlarau pakhatin baptisma kan ni theu atia theu ti chu sing pakhat soina nilowin vai anga soina ani chuwa chon ring tu chu baptisma kan chang halani ti chon ko khan triak ti ra khan enga tinge Thlarau thiang hlim baptisma akha ani le Pentecost ni chu aron khen ti zo na a omle theita a chu angial angana Thlarau thiang hlim tiam lal Isu Kristana ape ka kha lal Isu anrin tir akhan ala thlen lo wangin Pentecost ni atang khan aron intrana chuta chon ring tu te chu anzawain aron chen chil ta a ti chon thil makti theina tero pui takin Pathian ron bol chawa chuta chon he baptisma hian hong ro pui takane ni chin chia na khang hun lai apoi mo em na chana chu lal Isu Krista kha athau le nge Pathian fapa ani ti nem he na tan thil ti theina nen chin chia na thil makti na ne na rong an bola kha ngai tat chuti lo chon tir ko te khatu man an oi don lo chu wang chong kha power kha thil ti theina kha an mamu ani chu Thlarau thiang hlimina chen chila aron hmong an ma ni ra chok ron oma kha khang hun lai apoi mo em kha ani ti chon Thlarau thiang hlim baptisma in hmong poimo tak tak ane ko than triak ti ra khan apakhat na a chuan an in pum khat na atan Thlarau thiang hlim baptisma kha apoi mo lu tu chu union with others believers ti ania an ring thupui dang te ne na in pum khat na that tak an neya in so ngeta rong an bol na tura tang khana poimo ni chu tak chu unity power of unity kan ti kha in pum khat na tha i chak na khami kha aron lan chu na tur dan jon an in pum khat kha ngai kha chak na kha an nei the na tur jon in pum khat anga ya chu Thlarau thiang hlim aron thena tang khan an ne ni an ne an in trauma choten e ho ti khan tu mang ka ta bi kan dian ti lo ti khan in pum khat takin that takin ko than ho kha an om khom ani chu Thlarau thiang hlim na tho an ma ni chen chil tu Thlarau thiang hlim na tho ina aron hong kha Thlarau thiang hlim baptisma an chan chang ron hong thatak chu impum khat na khani impum khat takin rongan bola ti chon khovel ram sang chan chin tha ti hian hril darin alo om thei pha ani chu a hmong ro pui tak ani adot le chuan union with Christ lal Isu ne in po na le impum khat na tha ni na turatan apoimo chumian hi wang chuan ko than triak tira Thlarau thiang hlim chen chil na an don akha antan atangkai le zo voina hian atangkai lo ka ti na ni loin khang hun lai pek chan lal Isu ring lo kha atam zok an la ni awang khan apoi mo me mani chu ring tu le lal Isu Krista inkar athat na turatan an relation an in kung kai na aknge na tu le athat le zol na turatan khan apoi mo chu in po na tha achu kha Thlarau thiang hlim baptisma khan aron thlen ani chu apoi mo na ani ti chuan Thlarau thiang hlim baptisma chungchang kan soye hi Thlarau thiang hlim baptisma chungchang hi mihring ton hriat thei thil mihring experience thil ani lo chunglam na tho ani ti hi hriat apoi mo chu ta tak chuan tun ang lai a chuan an on soina chuan hi engeni mihring ina kan ton hriat thei thil kan experience thil ani lo ani tian chu chunglam na tho ani chu tuna hian tun lai khowela kan boi pui ber pakhat chu mi in Pathian pol na nung tak mai ane helai tak hi apoi mo ne mi in Pathian pol na nung tak mai ane Pathian afaka a choi mo ya tun lai trong takin han soi ve tai la ka fire ka burn a flow a tiang kha tiang chon ka om an tia heng zong hi adik vek ring tu hleithei ani nol tur pakhat ma om lo ni ma sela chu tiang anga Thlarau thiang hlim le na in pol na nung tak an nei awang chuan Thlarau thiang hlim baptisma ti na ni lo chu Pathian siam thar le na le Thlarau thiang hlim pol na thar don na ani zo Pathian khoi non na kan chan apiang hen Thlarau thiang hlim in mim baptist ti na ni lo helai tak hi kan trong kam man hi adik lo wang mai chawani Thlarau thiang hlim khoi non na te siam thar na te din thar na te pol thar na te chu ring tu te hen kan dong reng zok tur ani ni tin hian kan dong tur ani chung ang anen chung kan soifina Thlarau thiang hlim baptisma kan tile mai thin nima sela chu anni lovani ti hi voina hian kan soi du ani Thlarau thiang hlim baptisma chu lal Isu Krista thina le thole na I trom pui khan
Thlarau thiang hlim a chin che ini baptist ini to chumi pia lama Thlarau thiang hlim ne na in pol na in relation ero chu nangma in pek na azir zelin nangma aron lang chuakang a khoinon le na te a siam thar le na te a din thar le na te a ti chak na te chu thu san dei ani to chu nangma in pek ang zelin nangma a aron theng don ani chu Thlarau thiang hlim baptisma chungchanga ka sei du ani hetia kan lo feel veng kan lo hriat veng a che khan Thlarau thiang hlimin min baptista min polta ti na ani ro chu Pathian pol na thar chenchil na thar siam thar na ani ti chuan khatlama khadu tok ta ila taksa damna chungchang hi ka sei le du taksa dumna chungchang hi hemirong kalnat pui chawdana hi zirtir na sang hetia ron phong khoma changan ani tunlai hian tam takin kan kalnat pui em maya alom ka te kan rin na te afak thot ani kepo karin na chon prosperity gospel te kingdom now te pokoron soidona kepo pathian karin na chon hapui min petu chon se tur min peng te hi chu karing reng amaro chu chumi kan rin dana ero chuan thil chi sang a om te ero chu kan hriat ka du ani ti chon taksa damna kan kalnat pui chhodana hian kan in nga na bera chu tunlai preacher te na an in nga na bera chu Isaiah bungsom nga pathum chang nga na karon chia o bungsom nga pathum chang nga na karon chia ra khani a vuang na volte ti damin kan omta ti lai hi he taksa damna chungchang aron choi vong tu le aron soilar tu ho te hi chu kingdom now zirtirna king tu te hi ania chumi te zirtirna a chuan Pathian lalram hi tu na atheng to ani ti hi an ngai dan le an rin dan ani a chu pong nor vek thei ani lawa ke mai chan lal isu alalalom ni masela bible na lalram chungchang a soi chon messianic kingdom na kinalal isu Krista howa ro rel na le alalram tak tu rakha a ani ti hi kanril ru in lo hretel che ka du ani chuta chuan kingdom now hi charismatic movement noya hian zirtir na peng sang aronom le ta charismatic movement kan ti chu a ho a enge ni kan ti ang a ho a be na charismatic movement te pong hol vek tur ani chuang mi lo ni Thlarau bo mangai na re an ve na chungchang aten kalnat pui na chungchang te en ton tlak lu tu kan ni a le lama chuan enge ni thil emotional lutuk thil la an boi pui lutuk na la hian a fel tok lo veti hi a omani maya Pathian fak le choi mo chungchang a te le he ta ti dam rong bol na le thil chi sang kalpuin a hian a phur na a so san na lampang an tuipui lutuk na lai lama hi a fel tok lo deuh ti na lai hi ni ma chumi charismatic movement kan ti hnuaya chuan zirtir na peng sang chumi hnuai avek chon omta kingdom now kan ti te prosperity gospel kan ti ho teng te hi chumi hnuai heti in burbun thavek hi ani chuta chong kingdom now boy pui tu te hian zirtir na chak tak mai ti hian anong kal chho pui ani chuta an zirtir na anong kal chho pui a chuan an zirtir na tlang pui a chuan Pathian hian setan le adama te chunga hian an bo chiat na awang khan athu nei na hi a hlawa chu athu nei na a hlawa chu nei le tur chon tho pui tur mi hring hi min ron zong ani ti chuan chu mi hring le Pathian tho dun na atang chuan chu Pathian lalram a chu aron thleng ta a thu nei na authority a hi keima ni hian kan nei ani chu ta tang che chuanin claim it confess puangla idam na puangla Nazareth lal Isu mingin claim ro puang ro ti chuan idamang chu zirtir na chu anong kalnat pui chaw em mai ni chu tianga Pathian ina ammi aron zon chu ate chu tiang hian an soya covenant people thuthung fa te ang chi te ne tu te overcomers ti ang ten an soya tin jewel armies ti ang te pon jewels army ti ang te pon an soya chu tiang chon soidan sang an nei ni chu Pathian le mi hring tho dun na atang chuan thu nei na pek let le kan ni ta a Pathian ram ron din thar le in a om thu nei na authority hi kan kota a omani ti a hi ngai dan lian tak mai ani ti chuan an zirtir na pakhat le a chuan lal Isu hun laia lal Isu chen chil tu kha voina ring tu te min chen chil tu hi ani lal Isu an thil mak ati a damlo ati dama nasa taking khovela hian thil ro pui tak atia kha Pathian na kha alapa ngai renga chu voin ni hian kha thu nei na po ke ma ni pek ani authority hi kan nei to ani damlo chunga ti dam theina te nat na chunga thu nei na te po hi ke ma ni ta ani to chu wang puang ro confess ro claim ro
chu an rong kal chaw pui achu anita chu an zirtir na ania he zirtir na hi abik takin thalai te atlana em mai ni charismatic movement a hi thalai te hen atlana em maya chu ta chum power nei chak na in an lo khata power nei an chak em mai thil ti thei kha an chak ani chu tiang ang tan jong charismatic movement kha zirtir na juk in hnim phum lo kha chu thil harsatak ani to ani chu tiang ang chuan thalai te a hip em maya an nom na chin le a zau na chin a lo ti de ho na chin a po khama chutlama chan mi tam takhi an kal rui to ani chung ang chu tu na hen kan hun ton mek ani chung ho zirtin heng ang jinga enge ni an pui pa de berle an ho tu pa de berachu Andrew Womack ania ani hian le khabu tha tak te azia ka ten thungai nom tak te po asoya chung ang atang chon mi tam takin an lo inzira an lo practice ve ani khatam pang ka chu soi thui lo ba chung an zirtir na chon nat na le rethe na hi kingdom now prosperity gospel anong kalpui ta chu ta chuan nat na le rethe na kan ti teng te hi Pathian phal na alo thleng kan ti hi dot ani a hi zirtir na dik lo lawm tak ani ti hi an soidan ani burmai nat na le rethe na mi hringa Pathianin aron thentir phal ti zonga zirtir na hi zirtir na diklo dot mu hlu mani anti chulai ringo ta po chu jopa bung khat chang som ni pakhata te jopa bung ni chang som te nen khan loin el milta ila dot ani emti la ya chu kan the thehing ka ring chulai ringo ta chu ko soi thui lowanga a bung le chang a hilo en ro u jopa bung khat chang som ni pakhat jopa vek bung ni chang som ti chuan he zo na hi heng prosperity gospel preacher te hian andong na sa em mai ani ani le Pathian hian hrisel tura min ti vek si chuan ring tu theng khat hrisel lo te an oma enga tinge chung ho chu ti hian zo na ani chuta anni ina an chana chon some people do not experience healing because they don't understand how to receive healing properly mi then khat chuan ti damna hi an la ton hriat lo le an la hriat ngai lo ani achana chu adik takalo don sondan an thiam lo wang ani ti hi min chal an chan na ani ta ni ani le adik takalo don sondan na chu enge niang eng tianga lo om tur nge adong song thiam de big riaw kha an om ta emmi chu zo na chu om le tat mai ni chu wang chuan puang ro claim ro ti ringot confess ro ti ringot apmingin ti ringot hi adik berem ti lai hi ngai tu zui atang kan nei apoi mo khop mai kan damna kan samna turdan ariau bi enga mo deu takhi a omem claim kan soi rei deu khat mai thia ngun takin longai thaje ula ti chon he kan thu nei na manga kan confess awang le kan claim awang ringota dam tur hi kan ni em chu authority chu pek tak kan ni empty apo hi kan zo bible atang hen kan en hi apoi mo le ingre thu nei na zong ne na pe kan ni to ti te chu aum nge me ni masel chu chun engi ako engi atum ti te poi ngai to zui ta na thakop na heng ang zirti na ron lar na pakhat chu American televangelism ho khuni tv kal tlanga chanchin thashil tu ho atang ron lar khuni chung ho style le chung ho theology chu kan copy a eng movement nge eng gospel nge anron ken kan thelo chu anron practice a chu hetlai muna mitam takin practice kan lo tu ma chu mi zul zui chon rong bol na kan lo kal pui ve thil sual tak chu anilo ni ma sela chu ti rola kan hriat areng tura ta na ka chu faith healer kan ti ho ang chi te prosperity preacher kan ti ho ang chi ho reng ti hian lal isu krista minga puang tura anti an pu na dong si lo te hian beidon na sa zok an thlen ti hi kan hriat tel ka du ani chu wang chon thu nei na zong kan ne na pe kan i zalen na chu sul khu nan mang su ang che ti ang khan kan thu nei na zong hi kan ro pui na tu le kan du nom mak le ke ma ni chen na tu ra ta na Pathian ni na thu nei na pe kan ni lo ti hi kan hriat tel a poi mo le ing re la hiam chu wang chuan mi te ti anga piang ti very ngot mi ten an practice anga piang practice very ngot mi te ti dang copy ringot rong bol na kalpui very ngot hi a biblical to ken ti a hi
kan thlir let kan thlir fo atan apoi mo le ing ka hria henga hian rong bol tu tha tak tak an oma pathian mi man tak tak te pon oma pathian in min da na zone hi ain ang lova chuwang chuan mi te practice ang ringot a khativa practice ve tur po kan ni lova mi te pum ang ringot a va pum tur po kan ni lo ti la ya hi chu kan man ve chu apoi mo kati ti chuan lal I suat hi na chungchanga khan Pathian in taksa Damna min tiamani kan ti tur chulal isu minga Damna puanna hi ni heta doctor damdoi lam mi thiamten kan sar ini min ti ai chon kan sar aya chak isua kane chu zirtina chu ankal nat pui emma atha lal isu kan rin na awa chon kan dam theilo kan ti lo kan dam theilom Nazaret lal Yesu hian dam lo ati dam thei lo kan ti reng lo ati dam thei vo in ni thleng pon ti dam tam tak anei lo ni ma selang ati nge mi zong ati dam vek lo ti lai hi apoi mo ing ka siang polate nun te kha chulai chon han en tai la pola hriat lo kan hria em ni tu lai chon hei ho cha hetlai tak hi ka soi hre de ule ka ma se han soi te langai se WhatsApp group pakhata polate dhai lo uram ti engamo soya o makha mase khatlam pangkha ani mi lo ne ka ron focus hi Bible atangin ne ka ron lak khatlam pangkha ka ron thur tur pon ni lova polate hriat lo kan hria em mi polate na anti thei lo kan ti them mi ti lai he ni pathian le kha thu in engting e soi taksa damna nge Thlarau damna ti hian ngai to na lo seng ta ira polo chon rombung ri chang som ni pathuma he ti hian a soya chu chang ani lo ke ni nge po Thlarau ma hroi nei tu hian kan taksa tlan na chu ngakin keini meu po chung rila kan rum tak meu mewani ti aron soi pola khan taksa a khan nat na hling apaya shom takin arum ve ngoi ani pola te nun te hi ka ngai tu thina an tor na kha awa han turu tak heng ang ti dam rong bol na kan ti te thil mak ti kan ti zong ang chi te tin mal som na blessing kan ti prosperity gospel apong kenlen ber chu blessing ani heng ang zong te hi ka ti thina ke mani hian a thleng lo dok tur kan ti na ni lo heng ang zong hi messianic kingdom lal Isu Krista lal ram tak entir na ta na chin che na ani sumi achu atak ram a omdol na ni ti hriana tang khovela po hian a thleng ve thei bok chulai chu tuman kan hmol thei po ni lova thil dik ani awang ani taksa dam na po voi ni thleng na la thleng alom thil chi sang mal som na po mitam taka ala thleng alom ni ma selam mi zong a thleng vek lo hi enge a chan ti lai hi ngai tu apoi mo ani pola khan Timothy ne na thuro na pe ka khan Timothy thong khat bunga a khan asoya ipum lam that lo awangin oin lo mang thinang che ati hei hi mitam tak chuan an lo la koi thina damdoi ta na tha po la po khan a cho alom che tiang khatiang an ti zu in pha na ta nan lo manga chu tiang po lo na soi lo wain ti a po hian fermented le unfermented oma le lo a sora hetia grape tui an sor ngal in ngal thei a juice kan tiang hi oma heta an doi te ne na chol te ne na an rui thei hi om bok ani chumi awang chuan hetlaya zu permit atana lo man turan lo heng hun la hian aljel kan ti angte peptika kan ti ang chi te ani lo le enge ni he pumdam doi pantop kan ti ang chi te om to se chon pola hian Timothy ne na hian ipuma that lo wangin pantop hi lo e thi nang che aljel hi lo e thi nang che tinge nge yang ni ma se ra khang lai khan dam doi kha tiang lom lo wang khan heng oin rui thei lo a hi lo mang thi nang che ti in a cha ani ani le khata khan pola khan cross avuang na vola ti damna kha aring hlel ti na emmi Timothy ne na khang kha acha arin hlel wang ani lo ani le Timothy khan damna enga tinge apuan lo aring hlel emmi arin hlel wang ani lo khorel thu mun mi hring chunga a thleng ani chu taka chu Pathian fair zia tilang tu ani tlat kha adam lo na han Pathian an ring hlel reng lo puang ro claim ro name it atilo nima sela kha harsatna kha ring tu in ator velal pan aphal ani ti chiang takin an hriani chuwang chan hetlai taksa damna chungchanga hian rin na chaklo na awanga mi in tarma in mi athia natna anei ti hi Bible ne ne kan enkop angai hle in ka hria Timothy du ta cross i damna kha puang ro Pathian in damna atiam to che chu i damna chu irin na khan puang mai ro atilo re
ring tu in ia puang mai ro tina fui lo kha kha tuara atul anga damdoi ang po hmang turin alo ti enge achan pola le trophy mate po khan ni tholom an nat na laga khan ne na puang turin atilo khan nat na kha an tor lalpan aphal ti chiang taka hriat wangani ani le pola te timothe te trophy mate khan lali so cross ati dam na kha an ring tok lo ti na emmi ateu lo me ke nen an rin na achak zokang enga tinge an puan ve kher lo chulai taka chung ngai dan lo nei teng heti hian soi teng pola khan voi tam tak vuak atuara khang khan damna apuang em taksa soi sak atoka damlo na tam tak atoka khati zozai harsatna atoa khan crossa damna min pe ti in adamna thu apuang em apuang lo taksa lama harsatna anei khan ne na apuang em apuang lo voi thum lai lalpa ne na annat na lakiang turin adila cross na tho arin lo wangem mi lakian in om lo athi don thengin ka taksa hian ling min pe ani te mit that lo na zirmi te chuan eng in a chuna tangkhan mit that lo na ania mit te khatien mit ek ang hian so loi thina ka kha she omati lutuka chu taksa ling ti a soya po khani enti mi jing om po so om in thlafun om khop khan amit kha ber thina ni nima sela pathian ne na annat na te harsatna te lakian turin adil lakian in om chung lo a ring lo vem mi pola khan ringe pola te ba ka ring tu tha an om big don chung em mi pola na taksa a harsatna ato zong te kha rin lo na sual wang ani angem ni lo pathian a ring thal tu ring tu tha ani pola kha enga tinge kan taksa adam lova kan taksa nat na kan neya kan dam theilova rin lo na sual kan inti sakri ngot le kan zirtir dan hi a uchuak deu hret ani tle min I in adjust deu ang uting kan ngen du che uni ani na takha chon chu tiang anga mi na taksa dam na achang theilova pathian mal som na adong theilova arin tok lo wanga ni rin lo na sual ni kan ti sakzel chuan polate trophy mate timothe ate kha ring tu thalova kan chhuat dei don asin pathian ring lo tu rin lo na sual nei tu kan chhuat ngot don asin chu wang chuan extreme lu tu ka thil kal pui a hi a him ber lo ti lai hi kan ngai tu na lo om se ka ti khop mai cross na tho ring lova kan ring tu thale rong bol tu thate po hi kan chu azelang ti a lo om hle ani ti chuan I cross ha khan pathian hian damna min pelo ni mi lo ni ma sela khatlai chung chang ringut apo kha e soi tham ngai to tham oma tlemina to lam pangkan nai do don ngai do ain arei don tlat hemi premature death kan ti tu na kan soi lai mek enge ni kum atam ma kan thi hun tur ma a thi na hirin lo na suala ni ti te hi tu nang lai chong kang kal na pui khop maya heng ang taksa dam na kan ti te mal som na kan ti zong ang chi te ho sak na kan ti te ring tu chu a ho sa tur ani nei tur ani prosperity gospel blessing mal som na ringot kan an ti ang chi te a tak taka chu mo fleshy desire ani ti sa tui hal na ani ti sa thil du na ani chu ban chon pathian hian khovel a hian mal som tur ringutin min da lowa khua rel thu mun mi zong chunga a thlen tir ti hi kan pom ngam anga yani ti chon a hetlai bor ve hi soi tur tam khop maya he kan taksadam na chungchang hi kan lavong em kan soi vok em mi in taksadam na apuan lo chuan anei lo chuan a ring lo ani rin lo na sual ani a rin na chak lo ani kan ti ni ma sel a tak taka chuan mo he kan taksa le thi sen hian van ram alu don lo polange po hian he troi thei lo hian troi thei na asinanga ati nakina chong completion healing hi ala thleng don thole na hun kan thlenga chuta chon he kan taksa nge po hi van taksa ti dang lamin a omanga ti dam ngai to loem van taksa apu to ang chumi huna chong completion healing dam na fam kim he kan taksa po hian achang don khovela tu na he kan taksa putlai me ke chu akum hlun don lo troi tur chemei tur ne pathen ram lo tur ani don lo
chumi hun na chuan taksa damna fam kim te hi kan la nei tur chaw ani tu na lo nei vek tum tur ani lo adu am thak mai chu wang chuanin hun ron la thleng tur thil lo thleng tur te nem po hiam kan ngai tu thlen apoi mo khop mai ani le enga tinge ring tu thatak tak rong bol tu thatak tak no pang te te in an thi chu zo na chu apoi mo a chan chu mo pathian fair zia tarlan na ani Pathian yan ama ring tu te chaw adu sak bik lo ama ring tu te chaw mal asom bik lo khovela mihring zong te hi asiam kan ni a creator and sustainer ani kan ti siam tu le enkol tu ani chu wang chon ama ring tu te chaw adu sak bik chon Pathian hi affair lo ani ngasin ama ring tu te chaw mal asom chon Pathian hi fair lo ani ngasin ama siam tho mihring dang te ani ve sia chu wang chon khorel thum mun ring tu le ring lo tu chunga hian a thleng chu chon Pathian dik zia le Pathian fair zia le thiang lim zia aron tarlang ani natna nei ring tu te po kan omolom vo inni thlengin natna nei te po kan lomolom Pathian in du sakpik min nei lo zia ron tarlang na ani kan Pathian hi arin tlak apom tlak em ani ti tarlan na fia tak ani ka soita kan han taksa ril ru Thlarau Damna fam kim a hi chu nakina fam kim lo na khovel kan chu asan huna fam kim na khovel kan lo huna hian ala thleng do na ni chu wang chon he taksa Damna ngor hi Bible ina min zirti le aron soi ani lo rombung riat chang som pariat akhan rombung riat chang som pariat akhan aron soya he ti hian kan mu ani turna kan turna te hi nakina ro puina tilan tu nen chon te khin thama ka ro chi lo thil siam zong te chon Pathian fa te tilan hun chu hak lel emin kan thira thil siam te chu an ma ni du wang ni lovin asiam tu thu awangin chiat na tok tura ti an ni keima ni du wang keima ni than wang ni lovin calamity hemi chiat na leilung chiat na kan ti hi khovela hian a om tel ve ngal vek chu kan du awang ni lovin he khovela non thleng ani a nakina chong kan zalen na hun tu ri thil siam zong hen kan thlir vek ngak lel takin ani chu kan be se ani a chumi kan be se na chu nakin atakin a ron na thleng don ani ti aron soi ka chiar vek lo mayang ti chuan heng zirtir na ina akmong prosperity gospel kan ti te kingdom now kan ti te Pathian lalram Pathian allala thil ati theya thu nei nei ke ma ni authority pek kan ni to puangla Nazareth lal isu mingin puang ro confess claim it name it kan ti hian ngong thalo ane the ani chuta chuan thil makti chak na in rongbol tu thalo devin athuam the dik lo ta ke enga momak dang lam deuh ti kan cha khemi chung chang ko hran mi pui te po kan thiam chong lo he tiang kan soi teang thil mak enga mo deuh lek le dang dai deuh lek om chan an Pathian thu soi a him lovem ti ngai to lovin kan bo ngal huam maya chu rong bol tu te tan chuan lar chak ve si tan chuan thil mak ti the kha chak om re walong thil mak mang khan mi kan ngai sang tlata rongbol tuina thil makati thei chon kan ngai sang hai hi ping kan soya kan Pathian biak lo chawa a Pathian takapo thei ngilin a ma kha kan be lo chawani chuwang chon thil mak kan lom lu tu khi apoya chuwang chon he zirtir na ina ken tel chu rongbol tu te thil mak ti cha ka tui hal na hi athlena chuwang chon dik lo le thalo moi lo ta ka thil ti du na te po aron thlen thei ani he Pathian thu tiam chang big riawa in ngai na le mi big riawa in ngai na ngong anei thea tins false hope kan ti base na dik lo ke ma ni hen athlen tir thei boka chu base na dik lo vina aron frin chu le che tur chu beidom na ani le ani tin rem na suak kan ti angchi in rem tak angalang in rem lo uruk na om se hi heng hian aron om tir du khop mai tin ke ma ni me ni lo midang te po beidom na a lu thei na le midang te po bum thei na nun he hian aron hrin chu thei ni wangin heng zirtir na la ken kan film khur apoimo chumi ni ro chon taksa damna te kan hnol ti na ni lova Pathian mal som na te poi kan hnol ti na ni lo mi in dik takati chom Bible na tem lom na thok ro teimata kin ti ro lalpa tri ro mal som na idong ang ti lom chu tianga mi a om chon mal som na chu adong ang chu Bible in atiam ani nimma sela avan tla dong tu le amal som na ringot dong tu le adam na ringot dong tu ra kan inzir tir na ero chu min I in beng hiam ve de le khang u ka te ni Bible na min zir tir dan hi kan thlir thiam apoi mo khop mai kan chunga chung zong zong churun thleng the ni
arore tu thu le engkim ti thei pathian thu ani ti hi pom ngamang u kan puana wanga kan dam lo ni chong kan rin na chaklo wanga ni lo chung laming kan dam hi re mala ti lo ni mai ti te po hi pom ngamang u arin lo na suala te hin ike ulu sak ringot lowang u mi in taksa le Thlarau lama mo khovel khosang na mo mal som na don lo wang khan arin na chak ta lo viau ti na lampang ani chuang lo chunglam thu ani chuwang chon heng taksa damna te Thlarau thianglim baptisma Tawngtaipui dan chungchanga te po hiam extreme lutuk na lutuk hian i injir ti lowang u mi alo dam lo pal ani pon pathian in rem alati lo ni mai arin na chak lo wang ani lo arin na chak lo wangin are theya hre ma tuara ti na lam ani lo ti te po hi kan thuk tel apoimo isaya bung somnga pathum changa kha ato perna tan kan thir lok te ang avuak na volte ti thamin kan omta ti hi kan soi kim lo na sa ani na kina engamate lom le kan la soi le anga hemi chungchang hi heng charismatic movement nuaya kan tuipui berle kan in ha na chu ani adik lal isu chon damna fam kim a omalom masek damna fam kim tak tak he khovela kan chantur ni ro kan ti to akha ti chuan lal isu khan athil makti mathaya bungria ta aron soya khan he thu hi ron anrong kuata ani ang anga kuat chok lo hian anron soya khata khan pathian fapa ani ti nem he na tan thil mak ati tur thu zol nei ten anron soya kha mi ten an oinan tarlan angai peter hian aron hmang le a peterana aron man a phechon taksa damna nilovin he Thlarau chan damna atan hian aron soya chu a focus dik tak po ani bok chumi achian rengna chu petera hang kan chira bungsong ni pali dan solom ade to in felna lama kan nun theinan amangi thinga khana taksa kan solde purin avok na volte ti damin kan omta aron tia chang som ni panga aron chun zom le na chi a focus aron lu na agola ron lu na chi chon berambo ang in bo kha tu na chon in Thlarau le in Thlarau veng tu le ho tu ne na chon in ki re ta khi heta ho tu aron ti la hi episcopos bishop kan tiang thu nei tu ho tu lal ber lal isu aron soinani chu kan Thlarau chan dama a na chu petera hian helai aron shil fian na le aron soi fian chu ani a taksadam na ngor hi hetlai chang hian aron focus lawa pathian in atum ber Thlarau chan dam na hi atum lai mu le a focus pui ber chu ani ti hi kan pom angai ani ti chuan kachiar ta lo korin thong khan na bung song panga chang song pakwa khan pola chon heti hian alo soya tun dam chung chuwa Krista chunga be seina nei kani chuan mi azonga mi khongai thak ber kan niang ati he ka dam chung chau hian taksalam pangmal somna hrisel na te sungle pai ho sakna mal som na te tun dam chung chawata na be sei kani chuan mi khongai thak ber kani don chu kan be sei beran lo kan be sei ber kan goal ero chu van ramani ti hi polana soyani chu wang chuan taksadam na chungchang kan soite Thlarau baptisma Thlarau thianglim baptisma kan soi chungchang ten Bible zirtir na anga kangkal ngam hi apoimo a pathian in engkim ati theya engkim chunga ro rel tu ani chumi ani awang chung ke mani ngai dan le du dan muta local pui ve chi ani lo ti lai hi kan riat fi apoimo le inga ria lalpa na thu kan zawai tan mal min som sak chho ro se amen